Panganjali. Om Swastiastu. Om Awigenam Astu Namo Sidam. Yan brang tine hus ngawasa inggih une ngayang titiang rian tukan sajroning tingkah bendune sane nguasi tayang ragaan imanusa nyapa aku ne ya mati sinah bikas utawi tingkah parilaksana nyapa kadiaku punika sane tumung anak kesami kan dapat taler meduwe permanahan ngandapang utawi ngasorang semeton sane tiosan bana deweknya merasa napi sane mawinang riandukan rumasa sajroning pedewekanyane sane pinih pranyan utawi duwengna sugit terangan wasa gumi dur maning merasa sajroning pedewekanyane sane pinih wibuh sajroning arta brana lan sida ngodagang jagat asing perintah mangdan tinut sehananing napi sane kepituduhang utawi keperintahang mangda sida kelaksanaya oleh semeton lianan yan ada pada nepiwa rares yening pet prade wenten silih sinunggil semetone nungkasin sejroning pepineh nyaning ngosa piatwi yan kadane
Mo jantan pisan raganya ne jagi nolih sang sane nempalin punika musuh pitui utawi musuh babuyutan. Taraka sanggo pacang nyangkala deweknya Dur maning yang guhang sang sane purun nempalin punika jagi mencanen utawi yang kalen pedewekan nyaning. ngaturang parame santi. Om Santi, 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 Om.